Sanibonani okhulumayo umphathisani wakoDube umlobi wengwalo zesiNdebele. Abantu nxa bebona mina basitshela ukuthi sesibala amabhuku namhlanje ke siliphathele uhlelo oluchacha okuhlelo lungasilo kwala amabhuku. Namhlanje sikhuluma ngokuthi kulungile yini ukuthi umfazi aqolele indoda nxa kwenzeka ukuthi ichithile. So ahambi ngedwa namhlanje ngihamba lo comrade inkosana Moyo all the way from Ogogodlwayo uMahlaba eThwale kanti ngaphezulu kwalokho yilo charity all the way from Khonale eNkayi lapho ke esizodingida khona udaba olubanzi oluthi kulungile yini ukuthi indoda ukuthi umfazi aqolele indoda ngemva kwecheating. Kanti ke behind the camera we have indoda laphana uDivine Amabu onguye operator zonke izinto lezi zingasibonakala thina mabona kude noma efonini yakho from Citro Studio. Mina ke ngisuka eInhloni Arts. Nkosana Moyo kunjani? Yaphila comrade. I think abantu start on social media. I've been hacked guy for some time, but I'll bounce back. It happened in my life. Mawufana nami abantu bakudini. Ngiyabona ukuthi abantu bakithi kulezi usuku sebevula amehlo. Sebeyakwazi ukusupport into yakho because I've been getting some calls. Some people say, we don't see you posting on TikTok or on Facebook. What happened? Here I am. Ngisasekhona. Ngisaseli comrade. Siyabonga udaba esibe ngalo namhlanje uyalomukela ulungele udaba ukuthi ulungile yini ukuthi umfazi aqolele indoda ngemva kwecheating. Ngabe ngifuna namhlanje ukuthi ngabe ulungile yini? Hayi lo ngumlungu. Napha ngithethe usisi uCharity kunjani? Ngiyaphila Phathisani unjani? Siyaphila. Ngafunda laye njalo uCharity namhlanje ke twasihlangene kumabona kude kanti sike sahlala sonke eklasi. Ukopa yini ukopisa? Charity isiphetho hlelo esikhamba ngalo namhlanje esikhuluma ngayo njengoba sike sakuthinta ukuthi sifuna ukukhuluma ngokuthi indoda umfazi ukulungele yini ukuxolela indoda ngemva kwecheating bese indoda umfazi udiscover ukuthi ukuthi inkosi yakhe ichitha. Uhlelo lona ulungile ngasiphendula abasi namhlanje. Hey, ngesikhathini samanje sokunzima. So angazi mina ngeke ngimxolele umuntu ochithayo. And abafazi akumelanga vele baxolele umuntu ochithayo. Ngoba uzokuchithela namhlanje okay umxolele uzophinda futhi. Once a cheater always a cheater, so I don't forgive cheating. And I don't think really cheating for me is a no. Umuntu masekhethile ngabe lonke ezilazula kanti yini leyo kuyidinga phambi kwakho. So then you believe that it's cheating. So the cheating is a no. It's a no. Umuntu akaye lapha ufuna ukuya khona. Hey, manje sisicela ukuthanda ubanzi ngoba esikhathini esiningi mina ngizokhuluma on behalf of abantu besifazane abangaqokiyo. Uyabona? Ukuthi ngibabonise ukuthi as from today engazange wayixolele indoda yakho ukuthi yamshithela. Akabheke kulist yakho ukuthi bangaki ngabaxolelanga ngecheating. Then there is other thing emvume kube ngumzekelo. Thina esilokudrive every day mawustarta imoto engine iduma uphuma ejaradini uhamba insimbi lezana zidlana something happened inside the engine angithi umfazi ungaxoleli ukuthi indoda ichithile uthi lokho wena ngeke mina ngiyabhenga ngiyafunga impela ngabanye indoda levele kuhlukwana usiyaphela unyaka
uzohlukana namadoda amangaka, because men will be always men. Like ngeke ngabona inkinga yiyo khona lapho ukuthi men will always be men. No, not bonke abantu abafana, abanye abachitha, abanye bayachitha, but cheating it's a no. Mina I'm telling you today, indoda engachithi stubborn kuphela because silala amanye amadoda. But indoda epheleleyo indoda, they always have skeletons. They always have a woman that is a secret to his wife. Leyo nto ikhona. Mangabe umfazi sekutholile lokho, kumele abe imbokoda. Umfazi ayixolele indoda yakhe. Uyakwazi ukuthi it make home yini okwenza ikhaya? Umama ngumuntu onenhliziyo ebekezelayo. Umama ngumuntu onenhliziyo exolayo. Akubekezelela konke but not cheating. So in other ways, comrade, ukuthi indoda acheat. No. Yes. Indoda isoka. Lesokuhlukana. Kulesoka lamanyala. Okay. Right. Isoka unabe. Yeah. Isoka lamanyala. Ile ndoda leni ngavali uzini. Kunje ngabona Charity uzipha umnyama, mbona udada uka Charity, ngulo umuntu othe ngafika emdenini ajole lo muntu wana chise emhlabeni. Isoka lamanyala. But isoka ile lana lithi nginje soma ngithatha Charity. Mangi ngifuna mina ukuchitha ngeke ngichithe lo muntu oseduze la Charity. Uzohamba nyokonya ngentombaza angayazi nje. What is the reason eyenza kahle kahle ukuthi wena uno Charity? Lo mfazi wakho. Exactly. What is driving you ukuthi wena kwelo umuntu? Ingabe uCharity akakusuthisi noma ingabe kukhona into eshodayo? Why lingahlali phansi? No. This thing is not about ukusuthisa or ukuba satisfied. No. This thing is in nature. Mana mfuna ukuthi ngikubekele kahle. Phela mawusu ukhuluma ngenature usuthinti into enkulu kakhulu ukuthi lento indalo. Yebo. Angithi uyakwazi ukuthi mawutshala isihlahla zonke izihlahla ozibonayo zinamafruit ezwazala, amanye adliwa amanye awadliwa. Ufuna ukubekela isindebele nje ubalafunda asoze beke isishona ngoba ngisazi kulesihlahla esithela kakhulu mawukhula ekhaya thina kulesihlahla somdlawuzo kulesihlahla somkhiwa uyabona kuze kufaniswe labadala bathi ikiwane libomvu libolile. Ikiwane ngakwazi selibomvu selibolile. Hayi siwadla ngayigreen angithi. Ide uyobona ikiwane elithela lingasatheli. Eliseduze lokufa. Uyangizwa ukuthi nthini? Okay. Manje sithi into indala. Ngichaza ukuthi from the beginning, from kudala lathi sikhula sathola umama bebekeze, sathola umama bevala ukungcola kobaba. So mhlobe mase sibheka ezokwenza manje angeke sisho ukuthi sithi omama Charity sithi omama wabebekezelela amanyala. Kakhulu mase si-analyze into zasenziwa ngoba uthola ukuthi ubaba uyabafazi abawu-7, ubaba uyabafazi abawu-8. Abafazi laba bebanikeza uthando ngokufana. Angeke sisho mhlawumbe ukuthi omama bethu isibadabukele ukuthi shame on omama bethu bawabekezelela amanyala. No, wena mawusithi shame umama kwawabekezelela amanyala uyakuyistupid because today you have a place that you are calling is home. Kulento abantu okwenzeka phela lithi kwakungala 50-50. No. Manje isikhathi sezihlukile. Kudala kwaku-right. Mina ngibona ngathi i-cheating yakudala yayingcono. Yayile kuhloniphana phakathi, understand? Mana ngutshele Charity. Wayevela kuthathu abengathathu abafazi babebaningi. Asiphume ku-50-50 because the men who bring that 50-50 ukencinga amavoti because omama banjani baningi kulabo baba. So in order for you mawufuna ucampaign ukuthi when you can use that 50-50 but mase sikhuluma ngomuntu ofuna ukwakha umuzi, you cannot talk about 50-50. Akekho umfazi ongalingana nendoda. Ngisho uNkosazana Dlamini Zuma, the richest woman
esimaziyo in minds langemali, especially kuma-African ladies. Yeah. Nakufanisela nonkosazana nomfazi kaZuma. That lady, she's richer than uZuma indoda. But enjiyana wayemthobela uZuma. Thatha lo wayemhlonipha. Uyabona? Yeah. La namhla lokhu usabizwa kuthiwa unkosazana Dlamini Zuma. Usasiphambili isibongo sakwaZuma. Kodwa uZuma njengendoda ayiyona uyambona ukuthi ungumuntu enjani. Uyabona? But umuzi lwana kuzuqine ukuthi kube labo mama kanjani. Especially uma bheka marriage le yama-polygamist, abantu abashade abafazi abaningi. Uma ungalandela isitori sika mfazi kaZuma lo Makhumalo. Wayibhala incwadi. Lo Zuma wambonga wathi ngiyambonga lo mama. Umbekezelele emaphutheni amaningi. Umuzwa koZuma namhlanje kubala ukuthi i-South Africa yonke noma i-Africa yonke is a beautiful home. Owazi wahamba la sezinkantolo ukuthi 50 million senza ini. Umuzwa lo uhlangene nje uMakhumalo. Embekezelele uZuma. Angithi? So ngenxa yokungabekezeli kwalentsha lekho. Yamtholezele kuKhumalo. Uzele koNdlovu. Uzele koMoyo. Uzele koNyathi. Ye. Inkinga ngithi manje sokulamabhushi. Yeah. Uyabona? Lento ngikhuluma mina i-reality. Ziningi izibongo ezizalwe ngosisi bethu behamba kunje singazisizwa. Because wayekele ukubekezelela uJafet echithile. Wathola umqondisi wachitha. Kubo bonke laba abantu babelala naye bengaqhwa umkhondo wamitha phela mayizana. So ngezinye indlela uchaza ukuthi esingiyathola ukuthi indoda ayifephi. Hayi. Indoda into edingekayo kundoda ingasi angazi ukuthi ngayibeka kanjani. Okay, ukuthi ingabe isoka lamanyala. Ithi ngoma sithetha uCharity. Loba kuthiwa isipholo omunye phandle kodwa umhloniphe uCharity. Yebo. Yes. Kanti kodwa umbuzo wami usabile mangingathola impendulo wayo. Ukuthi yini engayithola kuCharity engiphuma ukuthi ngiye phandle. Ngicabanga ukuthi ngikuphendulile mhlawumbe umzwa. Ngithe mina Ngiphendule inesimple way. wona ngizokuphendula ngesimple way. Ngithe mina ayikho into ebirongo kuCharity. Ayikho into Experimenta engayithola ko. kuCharity. Ukuzwa. Akula experiment enyabe ngiyifuna. Angithi indoda yiyo eyaphi privilege to see and yiyo eyaphi privilege ukuthi iqala izinto. Umfazi abesephilekisa uyangizwa Charity. Kahle kakhulu. Nawe nyabe ngakubona. So yakuzobona until Indoda ibona iziyofa. hayi. Yebo kodwa bese kusiba khona ukuthi kuba nelimit. Angithi mangibonile mina ngaphandle. Noma ngingajabula kanjani. Ikhona into lomfazi angayenza kimi. Engeke izingenze. Ngixoxele umama lo la endlini ngamkhetha. Uyabona? Amadoda thina sithanda ukuhlonishwa. Uyabona? Umfazi mayehlonipha nje uqedile. Noma ngathola lapho kuthiwa impela ithanga lakhe mayelikhipha so ngabishila bengathi ulichole nembokodo lishayina kanjani. Yini ecansini ayikho into khona sigijima sonke la ufika lento ayifika ufika into esikhashana. Then that minutes when isikole ngiyahamba. But umfazi uphilika ibhoyi nomfazi onayindli. It's not always about sex. Why not But iba take likhona. isithembo kayi-1 than cheating? Isithembo phela ngisithatha yikho khona abantu okumele ukuthi ba-understand. Isithembo ngisithatha mangabe wena uvuma. Ngithe mina indoda akayishidi. Ungilalelisi. Wena mase umbambile umuntu wesilisa ejola. Omama bakudala laba ababehlonipha. Babembiza ukuba bathi hayi ba. Njengoba usishiya la ekhaya. But wakudala i-abuse. Ongasi abuse. No, kwakuyi-abuse. Alright Charity sesigcile kuCharity. Ngifuna ukuthi
mina angithathi side mina nginombembe la i-team ezoyina edliweyo idliwe. Charity, ngiyakuzwa ukuthi kudala kwakuyi-abuse. Yes. Into leyi ngisela emzini enkulumeni kaMzukulu ukuthi uthe mina mangithi share ngumamami is stupid. Ngoba because yes ekhaya so manje singabheka intsha namhlanje Charity nawe nje una-30 una-13 una-25 usudala. Omama bethu they were getting married at the age of 80. Yes. Isikhathi asisafani now uthola abantu at the age of 30 40 bebreka ngokuthi mina angeke ngihloniphe into uzoyakhela nina abantwana bakhe ekhaya if umoshakale kale namhlanje lapho sikhona khona kukangakanani in the next coming 40 years ebantwaneni bethu are they going to believe ngoba wena if you are not married, you don't even think about it. You are gay now. But ukudala namhlanje ngayona sumama omuzi ophelele. Thina sinenhlanhla ngoba thina sinawo amakhaya. Omama bethu babekezela. Ongasizi ukubekezela. Remember enye into ne bedeni abafazi bengavumeli ukuthi basebenze. You understand? That's why ngithi i-cheating is a no cause laphana abakudala babekezela ngoba ukuthi nizoyenzani nizoyapi nizobaphana abantwana. You understand? Baze abantu abaningi baze bafa ngokudlula. You understand? Ngoba lemkhuhlane bayenzani. You understand? Manje mina ngihamba ngemsebenzini ngihamba ngizithengela izinto zami ngisifuna ngiyakhona ukuzibhadalela i-apartment yami. Wayimele ngihlale lo muntu ongasidiseki. You understand? Mana mfuna ukuthi ngimphendule khona. Why umuntu ongasidiseki okwaqala uCharity uthi bagcina besifa ngemkhuhlane. I don't think 90% or 80% abantu abafa vele bafa ngemkhuhlane. Ungabe ngasi-HIV but ngomunye umkhuhlane uzogula uthatha umuntu. Okay. Then 20% maybe yona yama-violence yokubulalana bedubulana. But ungawulandi phela ukhanya. Hayi mana ngifuna ukubekele khona ukuchazela. Omama laba abadala ayisukuthi imisebenzi engekho. Yayingekho. No. Mina mbuye nkayi and akusathi lapho sifika khona mina ngifuna ukubuye semsebenzini. Wayengeke avuke aye emsebenzini because umama wayethi mayekhuliswa abantu bakudala wayetshela ukuthi mntanami umfazi ophelele ngolomuzi. So ubese sithi mayesevelile wayapha yibona lokuloko la nto abantu abafana manje abalokole umfazi ubevelelwa at the age of 18 lokuthunywa ziphuma inkomo zishaya zilapha ubengahambi mahala agaqa inyongo bese bemlaya bathi angithi usuhambe endlini uyoyakha lapha angithi la ayenze khonokho ngoba wayezosebenzelani kanti yena umsebenzi wakhe ukhona khona ekhaya ukuthi kumele ayakhumuza indoda okunokuthi phuma ikho babancindezela khona phansi asokuncindezela ungifakile ekhaya vela nisela choice no sengithola nginde wena babengatshonile lindilo mama thina besilima thina mina ngikhumbuli mina ngisemasimini anti mina ngikhuliswe ngikhulu angikhumbuli ngisemasimini mina bhathana ngihamba lokhulu hayi bebevuka ogogo ekuseni ilanga lingaphumi bathi inkomo azibotshwe ngo-4 besitshaya thina amabele uthola iziphala zigcwele uthi mazokushota enye into athi ngogogo mathi mina lo muntu njena nesiphala zithengile. So they were working. But kwakuba bengasebenzi njengathi manje. Mina. Yokana it was more like so do call this life alienza. Siyenza thina manje. Lokho awusimpilo keep it. It is life. No. So do we call this a life? This is life. This is life we are living right now. This is a good life. It is life. Right now, it's not a life. We try to cope something that is not. We are failing. We are failing. I want to tell you something. I want to tell you something. What? Sizama offer impilo yabelungu. Yes. And abelungu no asifani manje
impilo yabelungu vele yakudala isiko labelungu sizama ukoba isiko labelungu but the fact mana mbele khona awusisiko labelungu remember ngizobuyela futhi usuzambisela politics ngekupolitics remember abelungu mabeza la they have a privilege in knowledge yokuyuza obaba bethu uyabona I'm sorry to say this but ngifuna ukuthi abantu ba-understand ukuthi abelungu to build ama-urban areas abantu ababesakha nemiduli yabelungu le esiyibona namhlanje kwe-Johannesburg ngabazali bethu besetshenziswa ngumlungu begqilaza obaba bebanika izimali encane then abelungu izindlu zonke lezi abahlala kuzo eSandton they didn't buy it they're just given a land and basebenzisa obaba bethu ukuthi babuild into enhle uyabona yes then into liyana thina manje masokuthetha uzibuze right siyakhohlwa ukuthi ukuthatheni abazali bethu mabethatha uzibuze abazali bathathe konke they have a privilege ukuthi bathathe umlende they can claim ukuthi we own the land but they don't own i-system esezobayenza ukuthi babe rich now right manje thina lina abafazi bethu bamanje bekusithi isikhathi siyajika into yokuqala yabaliphutha bayivumela abantu abamnyama bathi bengene wathola kune-freedom then kuthe mase kune-freedom umuntu wangena wabusa wabona abelungu bamtshela bathi do you know that women are more than men to make things easy give women power over a man then things would be easy it's where things go wrong then mase bebuyela emadrobheni bazosebenza ngithi sebe usukuthola umuntu ongumfazi ayisevumeli ukuthi asebenze njengendoda sele ID iseyenza ukuthi umuntu ongumfazi mayethola imali into yakhe yokuqala ayicabangayo ukuthi thenga into ezisuthisayo umuntu ongumfazi ingqondo yakhe limited sorry ukuthi njalo ingqondo yomuntu osifazana limited njalo ingqondo yomuntu osifazana it's always copying someone yabona ingqondo yomuntu ongubaba ayikho limited but kungabuya umuntu osifazana akuphulule kabili kathathu you forget your plans right elenza ukusho ukuthi urban area le esingayiphila thina kungela problem siphile futhi kube kuhle kusebenza umuntu oyindoda ora kusebenza umuntu oyindoda uyabona umfazi ayithatha imali ngibuye naye endlini ayithatha imali asebenzisa into ezimqhuka life like nobody's business uyabona siziphilele lo charity siphile impilo kuzokuthiwa hayi labana abaziphilela kahle now the problem ezovela ukuthi uCharity angaba nomngane hayi angaba nomngane akula muntu ethintsha umuntu ukuthi kuthiwa ngithi umngane wami akakutshintsha umngane laphana seku no bonisa like enye impilo yes mfuna ukuthi akakutshintsha umngane yakuthatha akubeke endaweni oyibona ukuthi lokhu sathane phakathi Charity umzukulu unkosana we are busy sisithi manje sigcile kakhulu ukuthini umfazi kumele eqhwele iphutha lokushitha ngiyafisa sike sisitshintshe sikuze ukuthi indoda yona iyamqhwela umfazi mayachithile amadoda amosta waxoxa mara ngimtshela alikho vele icala lomjolo liyohlalwa indoda why umfazi mawusenza igama ukuthi cheater maybe uyakumtemele umfazi mawumlobole ayulayelale indoda wena ukhona uzumbambe isifebe leso mina ngakwazi kwami okay wena mawuchithile ulisoka mana indoda ngithe mina masiqala ngathi that's natural nature yanyeja umfazi mami nasengihambe iminyaka nangabuye ekhaya unalo ilungelo lokuthi ahambe abantu bakithi athi umoya usehambile and mina nyamela bese bemfunela umunye phakathi kwezihlobo khona uzozimsiza yeah singabafazi sithwele nzima no lokho asikuthwala nzima ukuthwala no Charity lokho ngisasitake lapha yana ukuthi wena uthe impilo le namhlanje ukuthi
uyasebenza uyazibhadalela apartment yakho uzihlalele this is life ne mina ngifuna ukuthi ngesingami njengombembe wena namhlanje that's not life angisayele uzuna ngizazumbo it's not life Charles yani ukuthi uyazibhadalela apartment uzibhadalela uyazala you're still multiplying abantwana bayanda different izibongo if it's possible and abantwana babe ngifuna ukuthi sicabangele labayana abantwana abancane guys sina selfish mina ngoba differ kuTulu mina respect sindlume abakhulisa abantwana but man anisala but bakhulisa abantwana ngendlela errong wrong too much because unzula lapha mangikhuluma sithi uthi omama baba be abuse but balikhaya right nathi sinekhaya no child nawe wena unekhaya wena nawe December yehlo ekhaya umntana wakho uzayehla ayinga ikhona ingomero ekhaya ngini that means I should forgive ngenxa yokuthi umntana wami uzoswela ekhaya that's why sisebenza mana that's why sisebenza mina katheshini yakhe ekhaya ukhile ndane wrong wena manje usaphila right yakhe ekhaya yakha mina ngiyastand mina ekhaya yes ngaphela abantu abami so that noma yes so that babe lalo lelo khaya nginga-abuse indoda ingishithele mana nguthi uthi busy uyasebenza ngicela ngabe njalo guys uyayazi into ezami ukubalekela awubalekeli abuse there is no busy yasebenza alikho ikhaya elimizwa umfazi isitina sizo siyophela kungena sandla somuntu wesilisa hayi sizobaqala-ke ngami ngoba manjola nawe Charity manjola nawe uthi hayi ngiyashota lapha ngedwebule ukuthi there is my hand ngiyashota ngingabathaza lapha ujola nami akusebenzi isandla sendoda sikhona isandla sendoda isandla zamadoda right then indoda can build umuzi uqede ungela sandla somfazi ungela sandla senye indoda i1 so angeke indoda futhi izinganise nawe ngithi wena Charity uma usakhala eceleni kwami mina ngisakhala ngabona nosumisa iW store ngithi mina ngendlu yomfazi angazi ukuthi mangaka amadoda akuncedisa mina ngi1 this is power yeah kodwa so the thing that I'm trying to say ngokwenza njalo mina ngingumfoyi sembela umfoyi noma ungayakho umuzi omuhle kanjani noma usuvula ngembuyi why ngokutshela into eqiniso why ngathi ngiziyakhele uyabona mawuthenga umuzi edrobheni sengingabuya futhi ngifike ngime ngenyawo ngikhamba hayi ukuthi ngile jealous umuzi wakho nayo ukwazi isithunzi ngeke kube naso uyabona noma ngifika lapha ngizolala kusisi la awukhathalekile ukuthi sengezweni indoda yaphi yonke egedini lethi sishebe umzina engayazi ngiyafuna umzina ongenandoda usisi uma engayendanga akabuye ekhaya abantwana sibakhulise la bekwazi umthetho uyakwazi ukuthi benzelani unelana amadoda anikeza usisi izitendi ayenzela ube lokhu ehambisela labo sisi ngale freely mahala anti bazithatha into zamahala usisi angabuye ekhaya angeke ajole umathanda phela zombuza ukuthi la uzophuma kakhulu la madoda why indoda ingabizo kulobola but ngale kuyongena uJohn
angabona uJohn engasafuna athi phuma la kuzomila. Let's say asisho mzukulu sithi useGoli njengamanje. Awakhanga umuzi wena. Umuzi wababadala sebashona. Wafa bonke. Usisi wahamba ngabe sabhuka afika usisi wathutha endaweni yakini. Wakwenye indawo usisi waya kumuzi. Uyakha kanjani ikhaya ikhulu? Uyahluka phela mase mina sengiyela abantu abami ekhaya. Abantu ababali abahlukumeza. Mana ngutshela. Yakhuluma kakhulu. Mina sengikula. Sifuna ekhaya manje. Lekhaya the only person who can take care of you usisi. So na ngeke uyemzini kasisi. Noma ngiyefika emanqono. Ugula Unkosana ne. Mana ngutshela. Mina ngendlela engibona ngayo unkosana is still stuck in those years, in those 1940s. I'm not stuck. I'm not stuck in those 1940s. Yeah. I'm stuck in a reality. Of what? Uyabona ma wena usele emzini wendoda yakhe yafayo. Ngingabuya sisi. Uzongcina. Emzini wakho wena wazakhela wona la lezikomba lezo unazo. Angeke ngibuye. Ngile point ye1 wayensitsho njalo. Why? Umuntu usisi mayihlulekile. Ngisakhuluma futhi labanye sizabazobona le video abaningi. Mabehlulekile ababuye ekhaya. Kuze mana yikho phela babebuya laphana baye bengafuthi uPriscilla wabona abawu10 uNonto bekula wabona abawu26 so abakekhaya bonke abantu bonke ingalela inzondo leyana abazoqhubeka benayo bekhula it will build a bond kubo. Uyabona nowadays kanjani mara ngutshela nowadays izihlobo azisazwana kakhulu. uyakwazi ukuthi why because uCharity athi manje ungazakhela lo muzi wena yenza abantwana le yenza abantu awathele alikho ikhaya elihlanganisa yonke lemndeni. Uyabona uCharity la uzala bakhe abantwana uCharity ngudade wethu mina ngumfowabo nami ngizala abantwana le phela abantwana khona khula akuhamba njani. Uyabona kanti ke kudala wena esithejini sosane besikhona malume abantwana bamantombazana abantwana bafana kubuya konke ukuhlanganela ekhaya. Likhulile manje wena ungabona abantwana babo anti bakho liyahleka ngiyabona indlela kodwa inzondo leyana labelikhula linayo ngoba abantwana bo anti vele omalume kade thina masifika thwele igola le. Uyabona lelo gama lelo ngiyadinga ukulizwa ukuthi ngibe ligoli kodwa ukuthi mina mangikhula njengendoda mphakame ngiphuma ekhaya lapha ngiyakha umuzi ngiyakhe umama angithi hayi ukuthi umama yakhe umama ngicela umuzi ngihlale mina emzini kwakho amadoda angu17 yazi ukuthi iziboza ngoba nezakhala kodwa kuyafana uzwana uyakhela umama wakho abawubizi no ngawubiza ngomama akula ndaba akula ndaba uzwana ma uyakhe yimi yazi umzukulu unkosana uthinte indaba edipu lapha enthanda ukuthi sipay attention kuyo uthi yena kungcono ukuthi yena akhule ebizwa ngegola aye yakhele umama wakhe umuzi hayi ukuthi umama wakhe ayakhele umuzi ngoba uzohlala kanjani emzini wakhiwe ngamadoda awu17 uzaba lesithunzi bani uzahlala ethuka kwa umntana amazakhela uzahlala ethuka kwa umntana abanye mase sisiya deep down Charity sesiphuma elihlweni lesibona ngalo sesilihlweni lesithathu kunemimoya no but guys ezayenza imali ngahamba ehlala emzindwana lingabantwana likhulele khona eyakhele ngabantu abawu17 sokuzeka vele impilo ngiqale forever because ukhona umunye ozothi untombazana amadlala ngami ukhona onofunga ukuthi bana ngamunikeza imali ngengezomunye khona la eyipho unye untombazana kweplampe ukuthi mina senyakhipha umuzi nanjela nalwele imali embhethi umuzi wamphelile ngamze sithi kolinye ilanga liyomemini la angithi kona somnews wayakho umuzi waqela mina nginabi it's not like he was not benefiting at that time which what is the benefit are you talking about?
We know. That's not a benefit. It is. No. You are wasting my time. You are not benefiting. Mina ngize ngiyoqeda wena akukho ukufilayo. You are not releasing yourself. No. Yes. It's where the ideology is wrong. Ngoba ngikhuluma ukuthi amadoda lezinsuku ikakhulu lapha eGoli akhathele how very tired. Very tired. Wena in order to see ukuthi leyo ndoda tired ukuthi uyabungekho satisfied. Yeah. Lalela uyabona indaba intimacy. You don't count it in a relationship. Thina kasikwani ukuthi indoda fanele ibhekelele umuntu wesifazane. That's nature. You can't change that. But these days, wena ukwenze yukuba submissive kimi njenge boyfriend yakho ukuze ngikwazi ukukulobola, because we start from boyfriend then you become a wife. If when I was starting using me with an idea of building your house, then asingeke siyendawo umuntu wesifazana la kudala lo mntana intombazana uvele ungathi umkhulisa umtshela umntana mayikho into ozoyenzelwa indoda le plan yobaba ibulela liqethe umntwana noma ngafunda mina nompilo bengahlala la ngiyabatshela umntana noma neziqo use-university okuthiwa ise-Oxford indoda yaba indoda ngiyamfuna umkhwenyana ngithe uma ngikhuluma mina mzukulu ngedwa ngithe uyabona umntana onginkazana into engifuna ukuyifundisa into engifuna ukuyenza kuye ukuthi hayi umfundise ezikolo imenzise zonke izinto ezingayenza ukuthi akwazi ukuthola imali yedwa without without uyama komunye umuntu oyindoda ngifuna ukuthi ngifuna njani bengifuna ukuthi impilo bengibheka impilo ephilwa ngosisi bethu laba o-30 years no-20 labo sisi bethu abangashadanga ngabheka ukuthi i-disparity yemali ibayenza bawele kwezinye inkinga ezinjani. I-disparity yemali bayenza bethu siyafuna inkosana bethu siyafuna uNjabulo bethu akasabheki ngothando sebheka ngokuthi inkosana uthola mana ngikuba ngumlungu. This is not a desperation of a man. It's what? It's a demon that will teach you ngamademoni. Because enjalo ngambuza sejole labo bonke labo banemali unani? That's the last question. Umuntu ojoleni indlala ugcina futhi esendlaleni. Leyo charity uyibhale phansi ngoba umntana wami ngazana akathola imali yakhe bese ngimfundisa ngizamfundisa ukuthi indoda ngana ngikutshela uyakwazi ukuthi ayiyenda ukuthi yena uyakudivine ngofuna iwami namhlanje khona into okumele siyifundisane. Mina yabona mina ngifuna ukwenza ezibukwayo uma uNkulunkulu engigcinile nje mhlambe kule minyaka esengizaba kuyo from next week yeah from next week ngiyabhekile kule minyaka engizoba kuyo manje ngifuna ukwenza ezibukwayo ukuthi la nxa umfana efuna abantu abami babona bephuma kulowa muzi enzowenza namaNkulunkulu engcini azizwe umfana elamahloni ukuthi ngingajola nomuntu okomoyo asiyeke kodwa ngikhuluma ngale minyaka enzoqala next week. Uyabona azizwe umfana naye uma ejola nomntana uNompilo abheke umuzi uNompilo athi mayemtshela ukuthi uyabona ubaba indoda kazwani lamanyala la umfana mangiqhamuka phansi umfana uhloseni umntanami asizithuka eba nesithunzi ezizwa enethezela ukuthi angifuna siwezokutshela ukuthi bese sithi mina ngoba umuzi wami ngiwakhile ngi-expect ukuthi indoda ezabe zonke wethu lenjani asikhulumi thina ngemali laba ngikhuluma ukuthi ngizoyakho umuzi lwana kuthiwa ubanjani. Umuzi kumele ube lesithunzi. Umfana noma engenamali mayejola
lo mntana amaboni ukuthi ujola lo mfazi phela yiphi into esiyikhalelayo ezutshona ikhalelwa yithi isikhala sithi mina kunje umuzi wakho uzobathunzi because wena uyayemela but since angithi wena uthe awunamuntu but awunamfazi you understand umfazi wakho asezwela ngazo singakhulu Charity what she says is good. Yes. If nawe man ubani wathi ukuphatha ngafanele ideas ukuthi hayi umuzi wonke ukuthi indlu yabona umnyango lo yes ngizothi semnyakeni le enyakuyona esibili ngiyatshintsha ukwenza ngithi ngindoda izinqumo engizozithatha manje ukuthi ngilabo ngikhuluma ukuthi makuthi ngilabo engithandana nabo makuthi bakhona ngoba manje angikakalwazi makuthi bakhona ngizobabiza ngihlale nabo phansi ngitlalela sisi I'm taking a step for my life angikho la ngila makuthi ufuna sibambisana indlela nginikeza ithuba ngibona abanye okay mawukuthi indlela yami nawo uyibona asiyeke lento uyasifuna uyabona ngoba ngithatha another step of life and lo muntu engifuna ukustepa la umuntu engifuna ukwazi ukuthi ngizobe sengihlala phansi wa understand ukuthi mina ngifulani then bese ngi-understand ukuthi ama-dreams akhe ngawani osantshela ngokuthi ufuna ukuyajayiva kuwo zebra pond la kubo-ambassador la kuwo hayi angihambi nomuntu onjalo osantshela ukuthi hayi mina ngisafuna ukwakhela umama kusho ukuthi yena uzalwa amantombazana ngoba yena usabheka unina phela kakhela unina phela mina ngikhulumele ukuthi laphana moyo ngikhulumele ukuthi uqakathekile ukuthi ungakhulumi unatha amanzi. We'll be with you shortly after the break. Welcome back okhulumayo usenguwe njalo umfokadube umlobi kwendaba zesindebele namhlanje ke udaba esilukhetheyo lokho kuyilo oluthi umfazi engayixolela yini na indoda ngemva kwecheating uyalo umZulu ukuthi ayikho indoda echithayo emhlabeni uthi indoda isola uCharity yena uthi it's a no indoda echithayo uCharity uthi indoda nokho ichitha kanjani it's a no yamuzo mZulu uCharity uthi it's a no uthi I can't forgive cheating kumina is a no. Yes. Ngilapho esazibheka esipileni azibone muhle kodwa ake ngithi mina akithi kulamantwana abancane ababuka le video masuthi wambamba umuntu okechitha balekile ukuthi utholile especially indoda ngithi bayachitha there is something abantu abayikhohlwayo indoda yeqala umuntu it's a nature noma ungamfuna kangakanani umuntu wesilisa Charity ngeke umshele you just make some action if that person that man doesn't read your signal then it's your loss you will die with that heart yeah but akuthi ukuthi umuntu vela yaxolelwe mayichithile ayenzama ukukusho so when in other words Charity ngicela ukubuza uthi ungcono indoda ithatha isithembu la uchitha isithembu mina ngasamukela kule ndoda echithayo at least I know ukuthi hayi namhlanje ukuphi you understand than cheating so what is the difference between isithembu and cheating ikho ngisho ukuthi at least ngiyabe ngikwazi ukuthi hayi namhluko amathi yes ukuthi umathungu uzohlala next nathi njalo but kuba ngcono like wazi ukuthi ekhuluma ngoCharity uthi uthi vele mina sengiqobelela hayi uma isithembu walichithi awuyazi ukuthi sithembu 100% sifake 5%. Angevele isithembu siqala ku0 indoda iyaqala iyoshera wena ukhona ithanda nalo muntu ngaphandle
bese ukuvelile lokho ibisibuya indoda ihlala nayo phansi awucharity laphana mama manje ngiyabona ukuthi la ekhaya manje ziyakwandeka izinto kanti ezifana nani yini yikho nje mina imishado yamanje is based on wrong things uzilo sisilapha ethi nikhathele angakaunti lapho abanye labo bakhathele okay uthi nikhathele hayi so mina mhlawumbe senyokukhathala kule minyaka lenzoyiqala but okwamanje akekho wavuma phakathi kwabantu ukuthi hayi akasakhathali hayi mana ngikutshela ukhona omunye othe oh by the way mina ngangisebenza ezisa ngiqala khona ngikupha amagodi ngikhulumisa indebele ngendlela esimple ezokuthi understand so kulama pipeline ahlukene kulama 33 kV nama 30 meters then kunama 11 kV nama 11 meters okay so ngakuphi igodi le 13 kV le ngifaka 11 kV izocila phi because akusahambisana right enzama ukuthi ngiyangizwa abanye abafazi bethi ha dodayahlulile tuto na vele uyabe uyi-40 range uyabona ukuthi ufuna ukugibela i-uno akusizukuhambisana kanti wona uzwenjani ngalo mfazi othina angithi mina ngiyangizwa amantombazane exoxa mind you mina ngilabangani ungabheka izithombe zami eziningi asithi isithombe ngisishutele umuntu oyindoda ngabantu abakumama ngihlale phansi ngihamba nabo emotweni driver sokuze bexoxa uzothi hayi lo umkhonyana hambela lapho laphana ngisithi hayi laphana ngalamba so yini ekwenza like ungafani labantu bakudala no yini you guys kukhathele kanti no lalela Charity ngicela ukukhuluma ibhomba eyi-1 engangokuthi lina selisibona ukuthi sikhathele ngoba selazi mani selikubambe induku esidenge mani so usuke wabona induku uqale kujoni wabona induku yakoKhumalo so vele induku yakoKhumalo lakuthi zizipho ngazifani ujoni yabaza uKhumalo hayi uyanganeno ukuwena wazi uKhumalo nganeno bangazi ujoni wazayo lesiphiwo uzokuhlala usithi uKhumalo uzahlala uKhumalo yabaza man guys so lawe ungavumi ukwendela emuntwini obona ukuthi ameliseki ngoba ufuna impilo engcono ubone njalo wayiseki so uzazayo yenda ngiyayithanda mina khona omunye umngane wami ubone njalo okwanje ntombazana wathi mina vele indoda angeke ngize ngivume ukuthi inthathe singazange saqala mpela sadlala khona ukuthi la akambukile ngingivakatshele kwakhe siyodlala estadium urayithi usebone istadium esikhathi usebonile ukuthi lesi stadium ngadlala kuso lesi usebone istadium esikhathi vele akekho ozomthola manje yazi ukuthi abantu abamanje babone istadium benako 13 years yes eqala kulezi stadium ezincane and then uyangiphikisa manje ngitshela ukuthi isikhathi sesidlulile thina kusakhula thina labo Pakistan ngeke ukuthi vele ngikhonjiswa ngoPakistan even wayengangathi Pakistan ngini kwakungathi ukhathana kancane wayengubhuti you understand manje abantwana bamanje uyakujela lo makhelwane umele ukuthi abe ubhuti wakhe uyakwazi ukwenziwa yini kwenziwa yini yikho nje mina kubalulekile ukuthi sibe lamakhaya yazi ukuthi mina hayi mana ngichaze le nto kwenziwa yini amakhaya amaningi manje bangifika ekhaya ngiyabona ukuthi inisimo shali kakhulu imithetho kayisekho ikuleka ofuna umthetho ikuleka kwani ukuthi wakula baba hayi nokuthi yekele kababa umthetho awusekho thina sikhule ekhaya ubethi noma ngambona uba umsipha ngale mina ngihamba lo mntana wakho intombazana uyawazi ukuthi ngihamba nodadewenu yes nowadays lebatshela abantwana uzothi hayi vele umdlalo wena baba ngiyabukhuluma uzothi hayi vele ungaqoma umpani yakuna phana ungena amabhanzi usebona ijaha
because umntwana akaqonyiswa umakhelwane ukuthi umqomele ukuthi umakhelwane siyabona idlelo yikho nje ukuqomela indlala kuyingozi kanti njalo omama Pakistan beyeni abadala kade belokuhlala bathi Janet Joyce anabantu abamantombazana ubuye abantu bakubani ngani beza la ekhaya bathi hayi sibuqana zange afike intombazaneni ungafikanga kuwe Charity yiye kumzali wakho ayibona uCharity manje bakithi bengithi nami ngingayakha uyabona ubaba ahlala phansi makumkhulu kulahlela phansi ukho athi manje umama kaCharity sigoma sizoyenza kanjani ubaba lana sifikile kodwa khona umuzi lona mpela umuzi right umntana ethamaka sebefuna imoto kwamtshela lapha la uCharity lapha sokufika abantu la siyambuza umntwana vele basitshela ukuthi abazange baye emntwaneni kodwa thina siyabona ukuthi umntwana impilo yakhe ingaba right. Those arranged marriages. Yes. Enzama ukutshela khona ukuthi i-arranged marriages i-arrangewa ngothando. Athi wena bawutshela mawusuka kimi bathi siya-understand ukuthi awumthandi umuntu wakho. Uzafunda ukumthanda. Funda mntana. Funda. And babe vele wasithi kwakuyi-abuse. Uyazi phathisana umuntu kumele la umthande umfile understand kulokuthi the problem is stadium umfazi yazi mina ngikhula ngisenyanya sifebe ngikhula vele la ususu-adapta kwafana wasaqhamuka kanje ngidlala ngiyaphambi sifebe mana uyabona into ekhulunywa ngumphathana wawuvela ukuthi wena Charity ma usiya laphana is either ma usuke mhlawumbe ukuthi okunye umfana usuke wawugqimuza ukuthi hayi lokhana vele ukuvalela ekhoneni ozoyijwayela kakhulu iyana yakuyo so uzali uzuqeda ithumbu so bekunzima wena ungabona mama labana ukuthi i-abuse bekunzima kuthiwa ngoba amfeke bani indoda lana ibisithi ma ifika indoda isithi mama ngiyakufuna athi vele uzomthini kwaba kabani bekuyikucindezelana but usole ukuthi isifebe is right manje akusiyikufeba akusiyikufeba wena uthiya wabo baba bayenza njani ngamajongo ijongo ngabafana abancane uthe bayenza njani isoka yebo hayi next ngamasokakazi hayi ngiyakhumbula leza suku ngiyakhumbula leza suku thina even ngokulo kwendlela ukuthi wena ngokufana wazakala ukuthi uthola ngokuye kwendlela uzoka ukuthi isibhadi uthola ngokuye kwendlela umuntu osohlulekayo yilo lelo gama elalibekwa babe ngathi ukuthi uhluleke ngoba kwenze njani kodwa manje mina okungenza ngithi i-abuse abona laba mina ngize ngithi bangcono abasukayo kwathiwa ngomabuye kwendela kulokuthi ulokhu ubekezela gayeza kulanto ebuhlungu njengokuhlala endaweni ongasafuni ngenxa yokuthi kuthiwa ngizathuka ngamagama athile kumbe kuthiwa ngizathuka ngamagama athile ubekezele namhlanje uzozwa kulalo kusasa kulalo phambi kwakusasa kulalo ngcono kuwe ngumabuye kwendela uyakwazi ikhona enye indoda engiyaziyo ngeke ngiyiqambe la ngoba sasingavumelana indoda lana ibichathisa umntana first born right white wedding yasungula umfazi wabonga wathi hayi ngiyabonga sibili ubaba nalo ukuthi abengibekezelile labantwana nje basimfundisile namhlanje umntwana uyatshada indoda yayibithatha imayiki khuluma lo mntana ngintombazana athi mntanami uzokhuluma nawe umkhwenyana nimazi maziswe nguwe mkhwenyana lani mina labo sebeni namhlanje ngifuna ukwenza isitori
eside kodwa esifitshane. Woza mngani usukuma umfazi wamala wathi nalo mama inyembezi zakho ukuzibona nesaba kakhulu manje ngoba ngimkhalise kakhulu. Ngihlala ngitshela abantu abambona laba ngingababuza konke kwabo ekhaya ngithi bantu bami la ngihlukumezeke nomfazi ngiyalixotsha ekhaya ngixotsha semthani intombi mamamela umfazi wami ngani ngoba ukhale kakhulu lo mama ekukhaleni kwakhe ekhaliswa yimi azange ngifulathele uyabona mina ngimkhalisa Xolele wazi wadini. Lalela lo muntu wayebeka ispeech akini wathi ngimkhalisa nalo mama azange wadinga. Okunjabulisa ukuthi namhlanje babona bonke abantwana laba esifazile 7 abantwana bona 7 wonke bona laba yingenza idini ebayenzela amaphepha la eSouth Africa bonke 99.9% ngabantu. Ngiyaziqhenya ngena lo mama angazi ngambonga ngani. Ngimthengele indlu is not enough. Ngimthengele imoto is not enough. Uthando angibonisa noma uthi namanje noma kungadlula umfazi omnqumso ngeke ngimbheke. Hayi antu ayikhona ikhulume khona. Hayi kodwa lalela. Leza lalela. Ngoba ispeech andisengiyambeka la. Wathi ngiyafisa ukuthi nawe mntanami ufane nonyoko. Yabona? Right. Umbekezelele nalo umkhonyana ngoba nekwazi ukuthi lo umkhonyana njengoba namhlanje sithi I do. Lisiyatshonela kusasa uzobe sebone enye intombazana ngapha ekhonini. Ungakunandi lokho. Hayi. Yabona? Idala lapha wahle wagaqa umntana kwenkazana ibhokwe. Elinzima kakhulu. Usetshela umntana ukuthi hambe ekhala. Uma ukhale ukuze Yes. No. Mana. Indlela empumelelweni. Mana there's no shortcut empumelelweni. Lapho mina ngitshela iqiniso bonke uyabona thina sinje singakhanga sa divorce because sefilo into eyiba. Uyabona? Ukuzitshela uyabona mina umuntu masenze into esiwayo futhi zona ifuni awuzange yeah then it becomes hayi mina futhi utazange ngikwazi ukuxola mina in my marriage I never fasten my hand. Hayi ngikutshoyo naye uma ngahlala lapho inkosazana ngishadile angawutshela umhlaba wonke ukuthi leya ndoda lena mina ngamtshela ukuthi asilungise la kodwa kusime ezolungisa angithi iphutele ngakubo zama ukwenza indlela yokuthi la ngizini understand ukuthi lento uyenziswe yini phela angeke siqhubeke ngingakwazi ukulungisa iphutha eliyenza ukuthi wena uzowenza something ngoba wena uhlukukhuluma kodwa ngoba manje sesila so kumele njani ulikhuluma ayisekugame yani Yokucathela. ngomthetho impahla wami so kuthi uthi yena wayesenzisa isinqumo so kulezi nqumo abantu abazenza bebodwa izinqumo zakhona umuntu usenze ngacabanga ukuthi si-involve abantu abaningi so imthintele lapha enkulu kakhulu engiyibambileyo uthe sometimes silapha ngoba kunezinto esingazange sikwazi ukuzibona sazitshela so ukuthi noma kuthiwa nami ngiyindoda ukwazi ukuthi sechithile kwamele ngiqale ngibhekisise ukuthi Yini emenze wachitha? Ngixolele. Lalela. So sibile manje abashayeli. Lalela. Wena ongamelanga ukwenze wena. Ukuthetha icala lomjolo. Lo mfazi. Nomfazi. So wena what can you forgive? Man. Ngisakhuluma nje. Kudala lokade sibabuka kangaka abantu abadala. Yokuzalwa abantwana. Kakhulu. Abangasuka la ekhaya akwazi uba ukuthi umfazi lo naye ngathi ngekho ngezinye into bengangenisi into ikho yikho lapho kulomehluko khona. Okay. Inalingenisa amadoda into ikho omama bebengenisa into ngobaba umongile wamshiya leminyaka yabona so
omama bebengenisa indoda ngoba ubaba kanjani ngosoka namhlanje ukuthi kunzima ukuthi siqole ngoba ungenisa indoda manje umsebenzini uma ubengenisa indoda uzuthole sekhulelwe kwaphezulu umntwana engasukanga ekhaya nifike indaba yakabadala don't forgive or you forgive engizama ukuthi ukuthi mama nje ngaba la eGoli Charity ngawuchiye ekhaya aqeda 2 years mina vele naleya asihle siyibambe papa ukuthi uzanithatha ngiyehlala ekhaya hawa laphana singithathele mana Charity hayi asambusonke mana Charity ngoba kuba umlungu usukhulile wena uthe ufika lapho wangitshela ngeminyaka elabo 30 ungafani nama 2000 uzolahle endlini round yazi nje round ayilahli umuntu but uzolahleka umfundi nguba le into eyi-1 Charity mina angisoze ngikhulumele abantu bonke but mina ngeke ngihayi ikhaya lana ngingakhela abantu mana wena uhlala nami mangushadile Charity la eGoli ngikulobola kini ekhaya uhlala nami lapha eGoli ukuthi kube njani these days sihlala lana ukuthi ngibhadala ama-rent so wena uyanginuza why wena Charity ungathi njengoba ndoda mina singendele kuwo ufuna ukwakhanga ekhaya noma edorobheni ngithi mina ekhaya okay sambe sitshale isihlahla lapha wena usuyakha ukuyakha kwakho uyazi ukuthi imizi lana thina isikhulele phela yikho okwenza ukuthi mina ngisekhaya le uzothiwa sihlala nomunye umuntu ekhona no ngenxa yokuthi ungathathi wena into yokuzwa yiyo leyenza ukuthi imizi ichitheke ungeke uthole indoda yakhe ihlala nomunye umuntu eGoli kodwa indoda yakhe amadoda yakhe bayafika eGoli ekwazi ukuthumela ekwazi ukubuya zolubona asithi akasathumeli yikho-ke nisithi mina kudala kwabibeke omama kwabebekezela khona uyanti imangulokole nezo ngikukhombisi labakithi iye emuntwini wakubo omdala uthi ubaba labani la ngikasayenzi kahle ya then labana abantu bazomfonela akekho umuntu owesihlahleni lawo nje lo mntwana ongumfana dide sekhulile umalukazana abuye kuwathi mama nginenkinga la ubhudiza angisamazi ngiyathemba ukuthi mama ngizothi uyayidopha ifoni umama nje umfoni ethi ubhudiza wamthathela umntwana abantu ufuna ukuthi ubone isilingo la ekhaya lento yenza ngiyithanda so mina libula ipride ukuzitshela ipride asoma 50-50 pride into wabuya ufuna ukuthi njengonompembe zibambene zisemoyeni uthini ukhona lo memezeli webhola lokho zefem wadumileyo thola izihlangene zibambene emoyeni so absolutely sinakho itopic ithi umfazi ulungile into aqeda indoda kakhulu ichithi 100%. So njengoba sisidiscussile sayidinga support ngayo after everything mzukulu njengoba uCharity la yasekhulumile lapha khona after everything uCharity uyayiphikisela hayi wena uthini lokhu melapha uCharity ezilongithe yini masivuma isithembu uthi utshela ngesinye isikhathi uvuma indirect because isithembu asiphonguvuka sisithembu siqala bachitha but phela yazi sometimes abantu kanjani umuntu maye kuhloniphile understand angakubonisi ukuthi hayi manje sengikhonjwe ngapi understand so iya affect endlini yabo umntwana esebuya kungamamukela umntwana in the next 10 years umntwana esebuya ukuthi hayi umntwana akacala umntwana akacala kathi sengiza kukhanda umntwana sengiyadila nalowo wami no umntwana mayesevele 10 years ayisekuyidila avele akusekuyidila uyabona umntwana mayesekhona naye ukuthi ngilesikhwele vele mase ngicabanga ukuthi uchithile
So umntwana ungayenzani wena? Ngabe thakatha. Ngiyamamukela but angazohlala la. Hayi. Yeah. No. Wena ungafuna ukuthi. Wena umuntu. Khona kodwa hayi. Wena uzomamukela. Hayi. Ubekela njani? Siyahlukana ngizela ngcono sihlukane. For what? Angisabona Mana ngutshela. Mina right for you. Right inethlele ngane. Nyathi insala nawe chathi kwa phakathi chathi kasenze umuntu azothaza ihlupheka sinje. Ngiyamzala ngaphandle. Lelo manje siba lomusa ngaphandle. Athi yo mina ngishota ngaye ngane. But already phela sesilabo abantwana. It's not like you don't have. Yeah, even sinabo abantwana. Size sathi sikhuluma lapha singakaqali setup ngathi mina abantwana ngibakho abayi 4-5. Ukhona umntwana ozomunderstand umuntu. Abantwana ngabazala bami5. Uzala amalema odwa yi4 oyi1 abeka. Kunjalo vele. Right. So, why fanele sime ngoba sesabantwana bayi2? Kanti kumele kube labantwana abangaki? Bona labo babambileyo, wababamba baright. Yekela utshona usiyajova le uzigcwalisa amaphilisi emzimbeni. Ngiyekele izali nature nje mase. So are you saying you guys cheat because ufuna abantwana abaningi? Amadoda. Uyazi ukuthi indoda mina the day ngiyothemba ngona ngikwazi abantwana abang15 ngilala ngingavuki. Okwenza sipoke ngibona abantu abethe bahlahle emadustbin ngasitshela. Ngijikela amadoda ezinje. Ngizona kanjani ukuba yinja? Ngiyafuna zakhathi inyama entshwelela phela manje sengimdala. Ayisekho sickness yomuntu omfazi engayazi. Yeah. So mangabe ngidala nomfazi mina ngifuna umntwana. Wena mangafuna umntwana ufuna umntwana ngokwakho. Umntwana manje sesebenza ulibona iplan unganje ukuthi umntwana uzomkhulisa ngani ngasebenza. Angazala leyo video. So umthini usulethe umntwana endlini ku-charity. Charity ngamasi. Esilethe charity react kanjani? Vele mase ngilethe umntwana. I-reaction ka-charity noma ngathatha izitsha channel emsamo enzini. Abulali TV Yafana umntwana. Uyabona? Uyabe right. Mayihamba. Kulungile. Mayihamba yabe wrong. Semele sivumelane mayiphume ihamba ngithi njengoba wena suflathing uzichali shiya abantu bakho uhambe ngoba wena ngofuna ukuhamba ungafundisa abantu ukuthi bahlale behamba. Yes. Bawo ngumthelelo omubi abantwana kumele bakwazi ukuyabekezela hamba wena ubuye ngakini ushiya abantu abantu Charity bese after 3 months esithi angaze ngabona yenza iphutha ba. After 3 months right. After 1 year no. Sehambe ngale wahlangana namaphayipha kujila ku-Ethiopia lana semhlulile ngale sengikhole kuya after 1 year ezothi mina after 3 months yes umuntu uyadina umuntu esifazana 3 months ajika akhumbule ukuthi ungumfazi. But mina so far since siqala ukuxoxa you haven't even like wangiphi isizathu sokuthi isizathu sokuthi ngixolele njengochithi. Izizathu ziningi. Isiphi? Right man. Indoda mayike yakuchithela andinalike ukuchitha ungashishi ukwati ube nayo abantu amadoda abasimpulu bani yibo abantu abasimpulu enzonikeza wonke umuntu lama-viewers i-idea yokuba umuntu esilisa umntwana umuntu kancane umntwana ubuza kahle babakhe yini ekwenza ukuthi wenze isikhuluma nje kahle ikhona reason ukuthi uchithi. Right. Mayengenayo reason uthi hayi shothi usegazini ngakho so angiyalayizi ukuthi umngakho ayesayo lokuchithela uthi hayi so shothi usegazini kathi mina yini ngakukhona yini right wayenza njalo wangavumi ngolaka walwa wena indoda lana izothi mayihleli semsebenzini ingachithi chayizwe la imoto into mama nalo ngiyenza into ebikangeke kona but laphana wena muntu ongumama uzihlukumezile ngokuthi ubhokhe your feelings you understand So ukuthi uwenze uyasazi isitsho lesane sokuthi insimbi kuzigobe idlule emlilweni
So kuchaza ukuthi uyabona umlilo uchisa njani? Uyabona uchisa njani? Insimbi yayichisa, uyichisa uzuyibona into ibomvu sokusishaya. Igobele side lapho. Lokho kuchaza ukuthi sometimes to block your feelings. Ukuzibonisa ukuthi wena le pain enganani. Ukuthi mawujikeleza ngale ukhale wethu inyembezi zehle or release pain. Yeah, umuntu wakho nevela uhleke uvezela umhlanje. Lokhiya kuzobe kuchayi. Mara ngikutshela. Ukhona umnye ubaba istory lesi sengisikhuluma sokugcina. Esamadoda la uthi abafazi bachika. Ngapha eKZN. Wait takes on. Umfazi wakho wayechita. Wabethenga ikhofi. Wayifaka itaxi. Andula kulezibhoroni. Wayekwazi ukuthi umfazi wakho uyiboyfriend wakho uzongena ngesikhathi siswendli. Wamfonela abathi sokungenile wayefika eduze khona ngale ekhaya. Wabetshaya itaxi lekhofi. Yabona? Ufika ngene endlini bahamba nabantu belezibhawu. Nabantu awusho ukuthi yeza indawo ekhaya. Khathi awusafoni mawuza la ekhaya wathi ufuna ngize emzini wami. Wayethola bathola indodilena. Wathi indodilena wena ulibazi umfazi wami mina ngikho. Umfazi wathi akhuluma shut up nakhuluma. Hamba usipheke senze ukudla ngalo. Umfazi wenza ukudla ngale vele uyaqoqazwa. Indodana iphethe ama-AK lezibhawu. Uze kuya lokudla lapha indoda lela isithomqoseni blogo wahlala la. Niyeza ukudla wathi umfazi test ukudla kuthiwa usifake ipoison wa test umfazi badla. Thima beqeda lapho wabesithi kule ndoda. Kula bafana balobuya lekhofi. Babuya lekhofi. Wathi indoda ngena. Ngena uzongenisa ngesibhawu. Wena mfazi ukindoda yakhe ngena. Angithi wena usuyini. Athi indoda ayikho wrong phela. Angithi lapho wayefaki wena bulali mina. Wayese ufuna usilale story. Indoda yangena coffee, wabevala icoffee. Wayibeka la endlini. Wathi mfazi nahamba ugeza. Mfazi wageza. Wabuya wathi mfazi solala indoda la icoffee la. Wathi nama-screws ngekuphi. Balala umfana. Wathi mayivuka ekuseni wabiza amadoda amadaba okusa wathi athathele indoda le icoffin libe ngale sibani ivula icoffin ngiyabuya wavula icoffin bayithola indoda vele isiphefumula nzima phakathi kwecoffin wafuka wathi ule ndoda phuma ungaphindi ujola abafazi babantu hamba ungabheki emuva next time le coffin lokuthathwe phansi uphila umfazi mayibuya indoda wathi baba nimenzeni ukuba amada udokwe ligaliwe umfakela ngigezi mfumbile egoli wabuyela egoli umfazi indoda zangibuzi hayi umfazi wathwala impahla indoda ingekho waya ku wabe donsa ifoni ufuna ngakubo wathi ngicela itshela umaka yethu uthi abuyele emzini wakhe engashoni la namhlanje engekho emzini wakhe okanye uzongibona ukuthi umntoja bathi lo wathi mayiqede bengifuna bathi umkhwenyana lakudla ukuthi ubuyele ekhaya wabuyela lapha nanti sengikhombe ngesibhane ekhaya akuseyini lalela sekuyifile ukuthi navela yakhomba yamthola emzini He's threatening both of us. No. Yes. Imagine, okay, mina angisalali. Wayebonakala ephela njengensipho. Uyabo? Indoda esithi noma ingamisa wayibaleke isiqhube esinzima ngoba wayengazi ukuthi indoda lena ukwenza icabanga. Kanti indoda vele ayinandaba nale nto. Uyabo? Akula indoda ayinandaba. Ayinandaba kuba bona labafazi abaningi. Uletha okuyisifundo sokuthi wonke amakhosikazi akhe abona ukuthi dangerous but angeke amenzakalise umfazi wakhe uyabona le ndoda le ayikhipha coffee yayitshela abanye ukuthi kudlala umfazi ngaba mina ngaphendwe coffee engakutsho ukuthi wena mfazi indoda simple mina ngathi kujolela charity ubamba ifoni yami so ubona ukuthi nje ungambuzi asoze ngibe stable lokumisi amantombazana abazi because angikwazi uyamphekela everyday mangifika ngibe emsebenzini baba nanka amanzi okugela mangithi uboneni ufuna umthaka nefoni yakho baba
sesikhuluma alright isihloko sendaba sethu sithi uyaxolela yini na indoda nxa ithe yashita umuntu wesifazane manje sibheka wona lawa abayitho kayikhonja amadoda okhuluma ukuphathisana udume iphethe ucomrade Nkosana Moyo laba lo Charity Ndlovu all the way from Nkai sihamba leleswa ukholwayo ucomrade Charity after everything as we discussed later uthini wena owakho umbono indoda yaxolela akazange ngiphize izathu zokuthi ngisho ngithi uyaxolela ngoba akaxoleli ukuphilisa but at the end ngithele mbona ukuthi no iyamxolela yes especially mali labantwana yabona ngoba lokhana kuyahamba kuhambe kuve ku affect abantwana you understand because abantwana bona laba abakhuliswa yibo ama single parent they turn out to not have umthetho from umuntu ongubaba you understand simxolela but akuyabe kungasafani ususenzela abantwana lapha you understand akuseyimi lapha awusekho ngikhona but akusafani ndiyaqala uyabe ungasathembi ngithi yes ukusolana kanti manje kwenzakalani yabe sithi umuntu uma esiyayenza imculo engoma leqinisela mntanami umendo onzima ngicabanga ukuthi uma usuyendile yonke into no ikuthiwa umendo awukho nzima abantu bakudala babawulabhela kuthiwa umendo onzima akulanto enzima yazi umendo onzima kambe yeah ngokutshela ukuthi why lisukane ngabantu abayi-2 different places, different under different laws. Someone must submit to the laws that she never learned emzini wangakho. Obvious uzothola la umthetho omutsha. Yebo. Then yikho nje mina kubalekile ukuthi indoda imthande umuntu osifazana. Yes. Ngoba manje indoda ingakuthandi. Uzothi mawusenza into erongo lapha ithi uyabona nento zombheda futhi ekhamba kini. So inqala weza umfazi kulani lokuthatha indoda. No. Umfazi ezona indoda yikho nsitampa kudala okusithi ungabuye umuntu but siyakwazi ukuthi wena umthandi lomuntu funda kunjani ufundiswa ngubani indoda yebo so indoda yona ithanda yebo indoda imfundisa kanjani ingathanda amadoda dingana umuntu ofuna ukuthena angangithatha no uCharity bayabaza abantu umfutela wekho abantu abamama la manje izomshela uyazi lo ngumuzi lo. Yes. Yeah. But ngoba inhliziyo ayimthandi maybe personality yalona. Angamqomi. Ayiqoma utsotsi nje. Uyazi sigebengu masibuya nje uSpondale lesigebengu uphila amafoni abantu. Alright. After everything Charity ngiyakuzwa ukuthi ungayixolela indoda kodwa ungasemngula phana uphilana. Mina ke ngizabathi yimba kuyo. Ngithi indoda uyixolele kodwa ekuyixoleleni kwakho indoda qala ubone ukuthi into le ayenzileyo uzisola okungakanani. Yes. Don't just forgive because he is a man. Because he's a man ulisoka. No. Forgive because of umendo. Usifaka phansi kwebhasi. No. Qala ubheke ukuthi lo muntu azisola ngoba ungaba weak. You do it again. Into le ikudla ngaphakathi. Exactly. Uzacala ube ugodo. Exactly. Ube ngenye into. So please umbeke ukuthi lo muntu khona uzisola yini. Don't beg for him. If it's possible to umazakhela. Be umazakhela. Yes. No. Uyabona uma ungaba njalo Patsana ufundisa ingane yakho lana into erongo. Awufundisa into erongo lapha abamfundisa ukuthi mana ngikutshela Charity. Vele Charity when you right ukhulume so because usuhambe wahamba wakubona ulwa umuntu esifazana uzosithi la ulistand sakhe. Charity
So Charity ngeke uze umtshela ukuthi ibekezela ngoba mhlambe la ekhona azange abekezela. Izithina ziyabekwa. Right, ziyabekwa. Ngiyabekezela manje fani na phathi mina ngabekezela kakhulu abantu abekezela njengami. Ngathola my man ubaba umntana wami uqala ungumfana. Ngimncane, understand? I was 16 that time. Yes, I had my first child when I was 16. Uplana akazana ngichithele ukuthi mina ndiyawubi lying, but he was very abusive. Khala kuchaywana. So umtshela. Into eziningi ngikhumbula ukuthi la saxabana sise-Mystic Price. Yabona ukuthi siyathengisa. Sithe sifika ngale nawo bekhalela itafula. Isindo nkiye e-Mystic Price. You understand? Saxoxa phakathi. Yeah? Yes. No, you could sit in and lower in 16 years. Yes. That man that he choose. Meaning? Ukhona umuntu obazana It doesn't have exclusive experience. hayi lesi sizohlupha ngoba la ngoba sihambe khona hayi kunjani hayi biwa uzothi lo sesiyakhuluma ngama social media lento ya social media No, my point is mina okay sengihambe ngabona yes because I have omunye umntwana with someone else yabo. So point is today yes there's nothing wrong with that person. Abuna njelo ngalapo you are no sis ayikho into wrong but into lemele ibheke kanje senyamtshela manje in future before ubabonga lapho ubaba lapha ngengane babona babonge phela mamzalweni umuntu umbonga ngengane because ngimbonge azangi akangizishisi konke before uzala umuntu manje usukhulile umuntu akakwenzela iqiniso yes Yeah. yeah So ngoba umuntu mayengakwenzelanga iqiniso uzokuzalisa jike Vele ngathi uyazi ukuthi ngathi imali yes uyabona ukuthi ngachiyekela vele hayi mana uthi into uphela lini liyenzayo eliyenza ukuthi lisibone sikanje mina umama wabantu wami ngamkhiphela before ngimzalisa yabona indoda leyanayo ngibonile manje bechata kusho ukuthi nayo ilobolo engakazali yeah for her uyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi mawungumuntu mali ehlulana nomuntu ungamfiseli ukuthi amove to wrong direction kamove to the right direction because mina mangingamfisela okumama wabo kaNompilo oNompilo basozibambile stable ho elongene endile right ehep lo muntu wakhe. So are you saying ukuthi right endile labana abantwana bayikhulisa umuntu bale lalela angithi i-agreement yakhe yendoda yakhe but since ukuthi labantwana bangamantombazana I don't think ukuthi it's wise to let another man raise kids especially abangamantombazana. Right okhulumayo umphathisani okwedube esihlangene khonapha inhlonasi sihamba le Citro Studio ngihamba lo nkosana moya all the way from Mahlaba eThwale kogodlwayo abachila insimbi siyobola kuphakathi omalobola phakathi asifuna ukwazi abazi ukuthi yini leyo twa malala ndawonye kodwa bengamithisani asazi ukubala ndawonye nobani ngihamba enkaya elihle lapha uCharity all the way from khona emabusini amnyama kodwa ke esasebenza ngokuzikhandla thina sabethi izibali khona namhlanje sesikwazi ukuthi abakodwa la ku-TV so so sema kakhulu uhlelo lolu
actually utopic le namhlanje ethi ungayixolela yini na indoda ngemva kokushita. Angeke ngisho ukuthi nami ngisithole isombululo ngoba uCharity yebo uya-understanda kodwa uthe ama-reason awaphelelanga wonke from uComrade Nkosana Moyo ukuthi kusasa sesingadinga umuntu o-different ongasoke sinamona naye sizwe ukuthi uthini uvo lakhe ekhuluma loCharity okusho ukuthi azasuthiseke namhlanje umzukulu wale emelapho ukuthi uNkosana Moyo Comrade uthe yena indoda akayichithi indoda isoka wathi abantu ngabafunde ukubekezelela amaphutha amadoda wakuxolele ukuze engazali kokukhumala koncube konjofu okanye bani esiyabonga okhulumayo uphathisani kwakwaDumo.